Apisa maduong' mar duol mochung'ne yiero e pachoka IEBC HUssein Marjan dwaro mondo mi tim nonro matut ewi nek mar apisa mar IEBC manonegi gi jomaundu mapok ong'e e kaunti ma Kilifi kama osebedo ka otiye. Nowuoyo e gwenge mag Utange e kaunti ma Mombasa kama nokwaye piny owacho mondo omed jiwo arita mar apisas mag duol matayo yiero ma pachoka e kinde mamoko kuom josiasa dwaro mondo mi od bura mamalo olos chike mabiro neno ni arita mag gi ojew. Riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo nek makamano ka bende giwacho ni kweth moro mar njore oseduogo Mombasa ka koro gidwaro mondo mi tim apedha ne jonjorego. Si wizi wa kawaida uliotokea. Ni wizi ambao ulichanganyikana na mauaji ambao ilikuwa imepangwa. Nia ilikuwa si wizi, nia ilikuwa ni mauaji. Na takwimu ama taswira ya Kisauni vile kumekuwa na high increase of crime in the society, na hii imeweza kujidhihirisha sana kwamba security in Kisauni needs to be uplifted. Hatutakubali wamama ama mtu kufa kiholela holela. Usalama lazima wahakikishe kwamba wale waliotenda kitendo hicho wamepatikana, kwa sababu wakikosa kufanya hivyo inaonekana hii hali itaendelea. Kisauni ilianza kuwa nzuri, sasa imebadilika, imeanza kuwa tena mbaya. Kama hawa viongozi wenye tunapigiwa kura tunapewa ulinzi wa kutulinda kwa miaka 5, itakuwaje hawa wanaoganya mkate hawana ulinzi wowote? Information received is that the people who actually broke into the place and they stole a couple of things, including official tools that are being used and documents. So we cannot rule out that probably there is something to do with that.